jaalachuun dirqama nurra hin jiraatu. Gaa'ilaaf barbaanne taanaan dirqama. ሰላም እግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምናችሁ እኔ LENSAA ዩቲዩብ ላይ ነኝ LENSAA ነኝ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ነጋ ዋቀዩ ስኒፋ ባየቱ አከም ድርቱ ነጋ ከሰኒ ገለታ ዋቀን ነጋዳ እኔ obbolotakkenyaa LENSAA ጋኮ ቤክታል LENSAA ዩቲዩብ ይራቲ ዋባየ ከበረቻ ጅርተን አብዲ ደንቀባ ከስማዩሞ ከሳን ፍተኒ ከነጃጀበሳ ጅርተን baay'ee galatomaan isiniin jedha ammas najajjabeessuu keessan koomentiidhaanis ta'e karaa keessan baay'een keessan najajjabeessa akka jirtan na bukkee dhaawachaa akka jirtan argeera galatomaan jedha akkasumas maatii koo kan hin taane maatii koo subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoon yeroon ani hojjedhee gadhiisutti viidiyoo gadhiifaman irratti dafee akkasin bira gahuudhaafi ishee dawwala milikitaa ishee bilbila sana tuqaadha sana booddee dafee viidiyoon isin qaqqaba jechuudha yeroo asii gadhiifamu LENSAA YouTube subscribe like share ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ባለፈው ሁለት ቪዲዮዎች እየሰራሁት እኛ አረብ ሀገር ያለን ሴቶች ከፍቅር ጋር የተያዘ ብዙ ችግሮች እየተፈጠረ ስላለ እሱ ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንዳይቀጥል እንፈልጋለን ችግሮች የኢቶቻችን እንባ እንደዚህ አረብ ሀገር ውስጥ ሆኖ አገር ውስጥ ደግሞ ከተለያየ ሰዎች ጋር ተዋወቁ በኋላ ደግሞ ስለ ፍቅር ጉዳይ ያወሩ ብዙ ረጅም ሰዓትን ሳይቆይ ብዙ ወራት ሳይቆይ ብዙ ችግሮች ይፈጥራሉ ይሄ ነገር እንዳይቀጥል እንፈልጋለን ስለዚህ ብዙ አማርኛ ስለማቅ በኦሮምኛ ባወራ ደስ ስለዚህ በኦሮምኛ ይቀጥላሉ ማለት ነው አጋጣም ከቻልኩ ደግሞ አንዳንድ ጨምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ብዙዎቻችሁ ፍቅራለን ሰው እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ ደፍቶ ሲሳደቡ ምናምን ሰርቶ ከሆነ በኋላ ደግሞ ወደ ሰዎቹ ያፋቀሩን ሰዎች ብዙዎቹ ኪሳራ ውስጥ ገብቶ እምባውን ሳለቅሱ ምናምን አይተን ስለዚህ ይሄ ነገር ትክክል ነው ይሁን ግን እንጂ ከዚህ በኋላ እንደ ባለፈ እንዳይሆን ምን ማድረግ አለብን የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ ምንድነው የሚለኝ እኔ ምን እየሰራው ነው ስለ ፍቅር ጋር የተያዘ ደግሞ እኛ አረብ ሀገር እየመጣ በሶሻል ሚዲያ ሰዎችን አይተን ወንዳ ስለ አይን ብቻ ስለ ጥሩ ፎቶ ስለተነሳ ጥሩ ልብስ ስለተለበሰ ጥሩ ማነጋገሩ መልካም ስለሆነ ብቻ ይሄ መልካም ሰው ነው ጥሩ ወንድ ነው ብለን ማፋቀር ብዙም አስፈላጊ አይመስለኝም ለምን ለትዳር ከፈለገን ማለት ነው በእርግጥ በአካል ብናወቅ መልካም ይሆናል ብዬ ነው የሚያስብ ስለዚህ በኦሮምኛ ባወራው ደግሞ በኦሮምኛ በሱ ይሻለኛል ከናፉ ብሉታኮ የሮደርበኩማ በከሙ ጀቹራ ዋይ jaalala faana wal qabatee nu yor biyya hambaa jirru kallattii garaagaraa rakkoon garaagaraa obbolotakkenyaa baay'ee irra gahaa ture isaan irraati akka hubachaa turtan kan keessanii immoo ofiima keessanillee miidhamtanii kan itti gadditanii tan jiraachuu dandeessu garuu kana booddeen sun akka isinitti hin deebine akkasumas immoo obbolota warra kaaniif illee fakkeenya ta'uudhaaf maaliif tarii har'ani yoon haalota kanaan goyoonfameerate bor obboleettiin tokko akkan goyoonfamnillee sinirraa barumsa akka argattuuf jireenya keessanirraa dhalootaaf viidiyoodhaanis ta'e kallattii isinii danda'ame yoo qooddanii fi baay'ee gaariidha jedheen yaada haa ta'u garuu
jaalala jaallachuudhaaf waanuma sooshaal miidiyaa irratti nama argineef jaallachuu akka hin qabne akkasumas immoo uffata babbareedaa waan uffataniidhaaf ijaama jecha
የሚተኩ